tunruma chuan kan chen na leilung hi mithiam ten engtin nge an soi ti te kan en ho dona ram tam tak zinga kan rampo lir hing pui hlaom le rap thlat tak tuar theidin huna dingin zone 5 a kan omti kan thethau ome helai bor india mar chagle himalaya tlang dung te hi a hlom chho vek mai hi enge a chan ti le ma sanga helai bor leilung omdan hi soi kan tum don ani geographical lia kan leilung indin chhodan te tuna india ram kan ti te hi engtianga indin chhonge ani ti soi kan tumanga ma sang kum makta duai zathum ve liam ta khan tuna khomwal kan hmu te hi alom lova khang hun lai khan khomwal pakhat super continent chi aoma chu chu Pangaea tia ko ani he khomwal pakhat Pangaea hi tuipuina hual veka chu tuipui zau tak chu bethala sa ti in aming anvo ani tuna khomwal sang kan hmu te hi khomwal pakhat Pangaea atanga inthendar ani hloma he theory duang chuak tu hi Alfred Wegener ani arin dan chuan heng continents khomwal kan ti te inthendar hun lai vel khan thil nung bokwak chi le tleng thin te anom tran ni in angaya khovela khomwal tol te hi plates anga soini in heng plates te hi tlemte te in antol hret renga chuwang chuan khovel po hi adanglam hret reng ani ache hi amuan ema wangin kumnuai emo makta duai nu feya adanglam na hi chu a hria thiam thei chau thina ni he danglam na awang hian tuna kan khomwal te hi kan hmu thei chau ani chutiang awang chuan tuna india rampo hi hetiang hian alo pianga Alfred Theoria chuan kha supercontinent khomwal pakhat Pangaea kha mun hia in than photin marlam ram chu Laurasia ti in asoya simlama ram chu Gondwana land ti in ming avo ani hetia khomwal pahnia anin than hnuwa anin kara tuipui in siam chu Tethys Ocean ti in ming apebok ani Pangaea atanga marlama khomwal pakhat in siam Laurasia atang chuan tuna khomwal sang North America te Europe te le Asia te hi anlo in siam le ni in angai simlama khomwal pakhat Gondwana land atang chuan tuna khomwal sang South America te Africa te India te Australia te le Antarctica khomwal te hi anin siam chuak le ni in angai bokani tuna kan chen na India ram hi alang thei chin le leichung langa chuan Asia khomwal a kan beta nima sela ama kha chuan India hi tuna Africa kan ti Gondwana land peng pakhat a omani zoka chumi omzia chu India le Africa hi plate pakhata an om thin zo kani Indian plate hi African plate atanga tol chuak ni in ti chuan muang changin Asia lama atol hret tuna ladak kan ti lam chu ngai hretin atopa chuan anin suta ani tianga plates pani insu renga hian plate rizok chu leihnuaya atol lut thina plate zangjok chu asang zongin akang ta thina ni khang hun laya anin sutna atanga ronkang chuak ta chu tuna Himalaya tlang dung kan ti Mount Everest te po hi anlo in siamani India hi tectonic plate khata chi kanin khata ari zok awangin tun thleng hian Indian plate hi Himalaya hnuaya muang changin atol lut meka chuwang chuan ni tin hian Himalaya tlang dung po asan bel hret ni in mithiam ten angai ni he theory nem nge nan chuan Alfred chuan tuna kan khomwal sang te hi pakhata rem khom le ila supercontinent tia asoi Pangaea ang hian arem khom le thei chi ani ti in tarlang tin khomwal sang in siam dan le zia rang te hi chipchiar taka soi fe in mun khata anom vek thin ti afin fia thei nge ani ti in asoi bok heng plates pani in note le chereng awang hian lir hing le tlang kang te a thleng thei renga chung awang te chuan abik takin Himalaya tlang dung le a che vel ram sang te hi englai po lir hing rap thak tak tuar thei reng ani zia arin thei ani